और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. St. Francis DICC College Sidley Nongston haga arpunyo trik unailar anaja arpsan kala pelong ya graduation day ka bakhalai na kabentak bat penkup buram ki samla puli ki bala pas na ke college bar haga ni ski la penkup buram kerpang ya ka samla iban rihun marshilong ka bala yorung haga thup top 10 haga jing penbana result dangshan da North Eastern Hill University Shillong kidan borak san pungut ki samla puli haga ni college ki bala syak penkup buram haga bau MLA jong Nongston constituency uba Gabriel Walang ulalong kumukongsan principal jong college brother Kirben Dingdo kinohikai ki kemi ki kpa jong samla puli bat ki wei ki bala syak hot ngobha kajima au pe kintio capitalization aspiration inspiration ko kilo na oro kine ko ya kilo sub ke mentals like you could do play with lot of na dapat sukan kata ai di jiwa itu ko tan na and they can lihat we see or you ko so ko mitran kasi ko play na ko ta ai play apa kolom tolak kira tolong yo so ko apa berkat kasi ko ko so play aga betul yo kira ada ini kalau graduates lepas nanti nak jadi apa dia kalau ada di kelas teknologi kalau ingat apa di kelas kesimpulan ke siling ke apa di kelas kuno bila ada di kelas kata dari kesimpulan apapun sih bila nak bisa apa kita akan kesimpulan apa kesimpulan di challenges kita kesimpulan penolong ini atau mention penolong challenge sampai ini penolong jelek wak jelek proses ni bagi nama sebab secara ini kami apa ini mention bagi challenge kita kalau tadi mau jauh nak untuk mau kiri jauh jauh orang ini undang gerak kecil orang kosong undang wero orang kosong kalau tang kecil ada yang misi kecilnya hilang di mountain tu orang itu kalau kecil nak undang kecil walau yang kecilnya hilang di mountain tu kecilnya hilang mau naik nak undang ini berfak ini berfak ini kayu ini kamjurai bagaimana kecil sedih orang kecilnya